ia le tūlanga lea ua asu le ava. Ua asu le ava e pei o se vaiti polo. Lo winga lo whamtalanga, ia o lo whawhong mai foi le whiunga ia Professor Melisia o ia na mamanuina le manu lau tia le whontanga lea, matusia le pepa o whamtalanga. O lo la vea i tongo le pepa o whamtalanga le whono melisina, lua fesu ono. Le tūlanga lea ua eva aine nei, ua inu ava. E peo na asu se vai ti polo. Lo winga lau tala e alo le marketi. Ua inu ai, whainu ngā ava fo i. Ia matala tala noa. E whapena foi pe a whaini whaala vela vea a inga. Ua inu ale ava sa moa. O nisi foi o taulelea. Ua inu le ava sa moa. Foi pe lama o le whaafare tuia matai. E whapena foi pe a whaini ngā ruenga foi whaunga whale. Manisi toi ngā ruenga whapena. Ua asua ia le ava. Ua inu whapena. Pe ua tau whapena le tūlanga wo o ia inu ngā pia ma inu ngā ava. Ava malos. Ma whai ei leo ala tau whaasoa i le anganu. A ore tau nuu. Ia ua pisa ai roa. Ele ngatala ua pisa. O nisi ua fusu. A o nisi fo. Ua ave ai nei mata upu. Ua ave i tonu le fono le nu. Matala noa i nai. Ma whai mai ei lo ina whaasalanga. Ua whai mai ina whaasalanga le nu ufo i lele. Ona ua misa matai. Ma ua tau i misa matai. Ona o le tūlanga lea. O le fina ngalo o le tele o tamama tutua o le nuu. O le anga nuu ma le whaasa mua. E tā ofi ofi sāma, tā ofi ofi mamau. E iei lava i tū pō, e iei i tū aso. E tatala ai le tō wha i a inga. Ma le wha au tanga a whale upolu. Ai peo le tūlanga le waiei. Peo wa avea le ava malosi. Ua inu wha atasi ai i e tau le lea mamatai. Ua whai e fo i le sā le tele o nuu. Sā le inu wha atasi. O nisi anu, ua sā le inu pia. Ia, whaatalo whaatu i le pa ia na manu malo lea tunu, whaatalo whaatu a tia, so i fua lau le lei fo i le nei vaenga o tai au, whaatalo whaatu fo i le pulisili, a me se fo i le pulenga le teo Samoa, o kilani whai on tātou so tau au e ala le porkalami o le talanga. Whaatalo whaala wo i tele atu i au ona sina le atu o whapena on whaafale le malu i whatawhai taulanga e fia o le kelope. Whaatalo whaatu fo i matua tausi a mese tupu mai e o le atu nuu. Ia whaatalo whaatu fo i si o tātou malo i le au malu le malo whapena fo i ala na masiofo. Ia sui o le fono sui tō fia malatou masiofo whapena fo i le malu le kapeneta. Pale mbia ma le kapeneta whapena fo i le pale mene o le atu nuu. Ia taina ni fo i le loa loa o Samoa. Ia whaatalo whapito atu foi na i wōmpa anga tātou pokalame le mwhai lava ona tu ua ona telefoni soani i le sisitina ia taina mafuta mai nai Alaska. Ia whapena foi ia kilani lo whapena ana mafuta mai tamai au sit whai kalolo ma le ainga ia le whtarai a whionga ia le asi vitale le ia tua. Whaatonu whapena foi le whionga ia ilma leota whtarai ngai atu au palema whapena foi tinam tua ia sea. Ia whataro whatu foi na Wellington e lo whapena mafuta mai foi to mai le malfanga tiwata ma le tina foi ia le vanga ufale whapena foi ia le pele ia sua no e maleota ia whatu mai foi ia le tina ia fo musati whapena foi ia tamai a tafa ia ma le wha ia mafuta mai foi ina i tutuila le tina matua ia Catalina whapena foi kalala mafuta mai nai Australia tina ia makulata whapena foi tuila tina matua foi ia sina ia ma ainga lava i Samoa nei whapena ona lango malosi nei por kalame soifo manuia malelangi ma Ia e whaatai mawi ia lea tua lau sungal fo mai lea fu ato e so o tāpo kalame pe ona iai nei lava whaasua u whaingoina o le tana talanga tātu ngana Samoa ia olo o te lelo na sao e foli tātu lunga olo turi pea e le tātu watinu ia lau tau tua mala unanga e whaasoa le tātu ngana whamalo whaatai tāpena i asto itasi ma wai aso te itasi ia awa lava le whaafonga le tātu watinu takta lafo atu i o ama whanwhana e tā ua i o vahenga olo ta whaasoa ma au mai fo i se pito la au ia i lau sungal whaia onga po lau sungal fo mai il ngan Samoa o lo ma whai ona e tau tua li tātu watinu e il mana to leo te talui i ngā ruenga ai whaatai o lo au vanga la valo taimi e au mai e hala le tātu pakalame ta whaasoa ia iniso vaenga pe ona ta automare lava yaso e ia i le vaenga pe ona sauno i lau sungal whaia onga ia i mea sina fo i lea a tātu watinu le sa va pena tu e fo se tasio o conference tono tātu watinu
Ia whaftai au le anga e tapu kalame pa ui te te wha mai se atu le tina ia tu ala nomi ma le whanau mantua i foi ia paanga foi ia le nai wo foi le tu fine ia Rowena ia me se foi le tu fine ia Tracy ia wala au le tu isi o la tama i wha mai se le anga le tua tia o le whaiunga o tapu kalame le vason te nei sa wha pena o na fesiling ia i se vaenga foi le o le fontanga le mesina le sa fai ona o le ua o ta fa so ile anga no o le fontanga lana le mesina le sa fa autuina le sa fai le lua vai so talu ai ile investia o sa mo ele i mafai ona o awai ona o le ve le flu o le ana sa tolpo ai loa ia la pepalen tu e fai ai o le manu lauti po o le theme conference e te tele pesenga ai matua i le o o le anganga fo ilele po lava ia vaenga o lo fa penal fite na ia ile atunu ia le teimi tongo i malama ma fo tu pule le fai vautama ia matoi fo i se taunu unga le lei pela le anganga na laina au tasi ia le komiti le na fo i manu lauti tele a pesenga e matua i le o sa tele fo i a faasoa o le pepa la le ana o mana o e faasoa le sa tu se la pepa ai ona wole mfai ona fonga ina ona le awai le fonta talo fai le tofa wata tala i pi inga sa o le tofa o le manatu lea fa pito ai ave tamali a olo in tala le tofa tamali i le tele unu o le fai unga na mtau e pita yani o le saunoanga lea ale tu ua o le nu saunoanga lea tu ua o se tasi fo ionu sa fai ina ua au mai le mata upu ua sa uni le nu ue whaasala ia matai ona ua whaiala tu winu ngā pia whaatasi matau le lea ai ua tala noa i loa la i ngafa tala noa i whaalupenga tala noa i le tala whaasolo pito le nu tala noa i mta upu fo i e afia i le loto i whale o le no le ala na ole wha upunga la le nana tomu waila upepa ole wha upunga le na ole se vaenga o le saunoanga tu ua lea ole whitalenga tu ua lea le ana whai e lora na saunoanga i matai ia talo whai le tō whai talo whai le tō wha wa tatala i pi inga saa mantua foi o pi inga o le taalonga wrestling taalonga le aleo fatasi na le ana mafuaina fau o toi e tamalo le ngoia tino tu yo senga o tino tu yo senga o ia e mai le fio angolo senga i manu o ia le nana amata ia le martial art le asa moa ta o le lima lama o le lima lama o no winga o le hands of wisdom o tino tu yo senga la o le tangata le na o le sa foi sa foi ala le tasina va en ata ua o le vaenga le na le ala ye la le ta alunga le ata te le ta une yo le pi inga o sa o tu inga tangata foi e tangata pupu o tangata foi inga le pe foringa mai le ta o lo ile ba ai tangata ya ai te lero na ta ua le ala fai mai le mau o le tu ina le ta lo fai le to fa a inga o ta tala i pi inga sa o le winga la o le pepa o le whaasoa. E tai a inga lava ma le whaasoa le na whai e fo i le pepa professor mo kentu i maleli whano. Tu lo whaafonga mai le fio anga o whala tai. Le na whai e na pepa na ta lo whai a inga wa ai e langa o le tōwha. Wa uman wha mau mau ina le pepa le professor. Mo kentu i maleli whano masalo ta sia o whaafonga mai le nei Paul Kalami. E pe a inga wha pena. Male martulanga le we nei le pepa fa so len tu e fa il fono ya le un fa yon ta la ona e wa masani tele la va ai le tunu le telefo yo nu matulanga e fo im sar fo ile mai mo mai fo ile tunu ina e fo itangata e o lo ntango fia le ava malosi tala no lo ingafa tala ngafa tala no i fa lupenga tala no tala le nu pe fo ile le wa fa nga ia le ava malos e fo nei e susua ila na whaasoa. Ai lilo ai manatu. E te lea na afianga. O mafuanga foi na ala ia na vevesi mea ne yo inunga. Ia mai te lea anu o whapena. Ua whai ila tō whaasalanga. Ono o mea sina anu uele so o na tā la.
A lea ua tatala I inunga pia o inunga awa. Pe ole amatanga le na o ta whaasoa nei tai au te tia. E anga fo I whaasoa mai e fo I le atunu. Ai mai se, ona o vaenga o lea va aia. Ma o vaenga fo I o lea e fo I nei. E mai tau wina e le atunu u te mini. Pe ho o ne tangu fia le ava maros. Mana ia tele. Ua mana ia tele le vaenga o le ua mawhai ona amatai le tātala noanga o whaafonga fo le tātu wantunu. Pe e moni e le sau noanga lau sunga le fo mai. Tūlanga pe ua mau e whawhingo whira upu. Ua mau alor whaingo me le o ngā. A mantalo na tala. Na tau tala le o ngā. E le tau tala la ni me. Ai pia sa olu sau noanga. Ua manta o na lalanga mai ai ia momo o whaia. Walalanga mai ai ia ngafa. Ia ma walalanga mai ai o aina amata. O ai e o tupunga mai ai. O ai e se ole tuinga langona foi la pena sa ole sonanga. O en foi na tau falu tele la titi ale vaenga le. O le aso na taua a o le a foi sona I tu lele lei mo le lau telo le atunu. Ele metotia fo ile fa tangata su ele method of research e ta o le participatory observation. O lo wa wai ma e va vai. Ai vai nei ma e ti lo ye. E te no fo ale ma mata. Ti vole ti si le tu manga. E o le fo I o le pine fa ma. O le fo tanga al mesina ile lua fes furuonu. Le na fa autu ina sui fainga e tu mau fa vai. Na la vea ai I se tasi o a fo ini. O fa soa. Ia le tūlanga lea ua asu le ava. Ua asu le ava e pei o se vaiti polo. Lo winga lo whamtalanga, ia o lo whafong mai foi le whiunga ia Professor Melisea o ia na mamanuina. Le manu lau tia le whontanga lea, matusia le pepa o whamtalanga. O lo la vea I tono le pepa o whamtalanga le whono melisina, dua fesu ono. Le tūlanga lea ua eva aine nei, ua inu ava. E pei o na asu se vaiti polo. Lo winga lau tala e alo le marketi. Ua inu ai, whainu ngā ava fo I. Ia matala noa. E whapena foi pe a whaini whaalawe la vea a inga. Ua inu ale ava sa moa. O nisi foi o tau lelea. Ua inu le ava sa moa. Foi pei lama o res whaafale tui a matai. E whapena foi pe a whaini ngā ruenga. Foi whaunga whale. Manisi toi ngā ruenga whapena. Ua asua ia le ava. Ua inu whapena. Pe ua tau whapena le tūlanga wo. Ia inu ngā pia ma inu ngā ava. Ava malos. Ma whai ei leo ala tau whaasoa I le anganu. A ore tau nuu. Ia ua pisa ai roa. Ele ngatala ua pisa. O nisi ua fusu. A o nisi fu. Ua ave ai nei mata upu. Ua ave I tonu le fono le nu. Matala noa I nai. Ma whai mai ei lo ina whaasalanga. Ua whai mai ina whaasalanga le nuu foi lele. Ona ua misa matai. Ma ua taua I misa matai. Ona o le tūlanga lea. Ole fina ngalo le tele o tamama tutua o le nuu. O le anga nuu ma le whaasa moa. E tā ofi ofi sāma, tā ofi ofi mamau. E iei lava I tū pō, e iei I tū aso. E tatala ai le tō wha I a inga. Ma le wha au tanga whale upolu. Ai peo le tūlanga le waiei. Peo wa avea le ava malosi. Ua inu whaatasi ai I a tau le lea mamatai. Ua whai ei fo I le sā le tele o nuu. Sā le inu whaatasi. O nisi anu. Ua sā le inu pia. Uno tūlanga mpui ngā whapena, peta iane. Ua alia e mai pea le whaafita uli lea. Ua foi nei. O pe ua vevesi ai, maho atua I loa mamata upu. O te mana tua le tele o ila wa uwa ai, e tele anu ua whaiala tau whaasalanga I tūlanga whaapea. E foi le sinu una whai le whaasalanga. Ua foi nei, ua whamai le si tūla whale. O ia le to o uli le no. E foi le isi ua vai na fai fasalanga ua pe mai le isi matai o ia tu va o ia le fono ma o ia foi e fai ua le fono le no tu langa fa pena e fa mai e foi le fasalanga foi na fai fa pe mai le isi matai o ia o lua to o to no le no pe le tu langa fa pena foi le ua lo te ai me asina no ma fiua ona o se inunga ava manos. Ia, na whai leo le inu ngā awa mālosi o lea, ua o na ngā ua tau fōi. Ia, e whapea atu tū la whale. Ia, o tau nā o ainga, o tau nā o tamari o lenu. Se, au mai ale tō wha. Tatala mai ale tō wha. A o lea ua tatala le tō wha.
i le inunga ava malusi. Ma ve singa fai atasi i le taimi o inunga ava matai matau le lea. Wo ia i le va o nu umafioanga. Doctor, alo fasili lang ka wako alu e saunu tonu mai lava lo i lau saunu anga. I le tulanga lea o le inuna ale le inu ava faatasi o matai o se nu matau le lea. Ia le ngata a mo le ava malo si foi po le pia si tulon fa fonga le tu. La sau tau tiro i. O fe tau i le. A tonu ele tal pe ngai le ile nganu uman fa sa mo. O le tip te lava i o tau le lea o le alu e tau tua. O le alu e tau wasu le ava malu e a foi nei. E o e fa alu longo. Ma o e fai fe au matai. Ai peita i ane o le practice le wa ye nei. Me le wa va ye nei. Ia. Wa tala le fangu le matai tala to i mal fangu tau le lea wa inu fa atas. Aolo o manino malama se tasi o filosofia le atunu. O le tu fa tasi o fangu e ta eye. Me ngata fo ilen. Wo o fo inu nga ava ye fai le fai le marketi wo fai fo il te leu. Wo fai fo ile ava wa ole fa to fa la inga le nama le fa le tuia matai. O la lato ava fa sama noa e tala noa ma fi tui ia ia. I tala o le nu. A le fo i fa au fi tuai ma le leo o le tau le ale. Ia wo inu fa tasi ala tau ava ma Antono se swinga o ngonga le na ile anga iatu ile va ai ma le tilo le atunu i tu manga nu o Samoa ia o le tulanga na le wo ye nei wa pe fo ile pe no fa yet wo ro la le temi wa talanu o na ma o le temi sua ile talano o na so sopo ile o le ngana ma tu la i mai ye lo fa fita u se tasio fa ya o ngali investe fa ila bala na tu wala lo le na o le mea le o le inu o pia i whare kalapu matala noa i ngafa matala noa i le anganu. Wa le eini ni fo isi le RSA se i tu lou le whaafong mai le atunu. O na lau tu ai ngā tūlanga le na. Le ua tā whaasua ai. O na ua avea ma whaafita audi. It's an issue wa avea le taimi nei. I le tilo ma le wa ai e tātou. Ia mai se lava tūlanga tau anga nuu ma le ngana o aoina. I te tonu a onga ma tonu universite. Ia mai se le matau mai e su tātou tono. Mana ia, e le ngata lai tu tono wharkalapu. Ai e fo i tu tono ainga. Tono nisi o mafutanga. Wa te tupai me whapea. E ala ngata tau. O lesi, o isi a tangata whai mai. Ia, anga le eri mako ingunga ka kere mo mai fo i mea lea. A ia isi ia e vai vanga. E whai puta se i tu lor whaafonga lea tunu. E whai puta, e pei e musu lesi e ko ilaro lesi. No whaanga whai tele. E ala ngata tau ai lau na whaasoa i mea sina i a inga manu. Ile taritonu ngā ia o mea sina na e pui malu ma teu whatu le manawa o a inga. E leso ona tā la. Ia, ile whapea e peo mele wha autu i eile pepa. Ele te tā la ini tūlanga le tau loa mani tūlanga fo i e ono o ia i le vā no fo ai no mafio anga. Ia me se fo i pe ona ta fa so tu langana. Pe ua mafi mai si le melo le lua lo fangu. Ona tala lo la ia le. No ma a inga tu langa fa pena. Ia wa umana tofi sa mo. Wa to sa mo le tu langa ia. Ai pe o tūlanga whapena o matawina. Ona o issue o lea o mawhai ona wa ai e te mini. O lea lai mwhai wale whaasoa lea le mea. Le fontanga lea mai sina Samoa. O le fontanga whaavao malo. E awai mai e tanga tau sifono mai whafo. E mai la tau fo yo ye la tau to mai mana tau suenga. Ia la tau mita upo whapitoa ye lo la tau wanga wa apeta iane. Wa tilo atu ma wa ai atu ma le totoa. Wa ngai se anga wa avea ma tu ma anga fo ie. Wa vea mamata upu. Wa o iai le vāna nofo le iu tangata. Mana ia. No o tu langa lea wa tausili fo i lea ma ua avea inu ngā pia e tatala ai le tofa. Ia, e leo se tofa e so ona tatala ta mali i whatua a tatala le teimi ta pa ai se finangalu. Ini mata upu ma ale. Pe a fono le nu. O lesi. Pe tasina vaenga ta ua ta whasoa. O lesi tangata, doctor. Ere o ngā loa ngungu. Whiu e whakaupala. Ai a o ngā loa. O ka ere saula saugoi. E makau kia. Pio i ngā whako a ka kala mai ai longa mā whauwhau. Ai ringa lau i tala fuile. E te tala mai lola mā whauwhau.
Ma lona langona, e ka kala mai ngofuanga se. E pe wanga le mawale ngumela, ia, ngala, anga le mawale ngumela, ka ngaka le ele sausor, a vaira le masua, ringa masua mai ai. Ta ua tele le whaasoa ina ia nofo uta, ma ia mataala i le tātou atunu. Ai mai se fo i tātou, o lea o lo fia i le ava malosi. A whapea fo i lai te whafonga mai, a o le te fia te tau tala i mea sina le tō a inga ma mea sina lo nuu i no fuanga whaitele a e ona. Ia, na wai whafonga mai ua sauno atu le sunga le fomai. O le ase tu alalo mo tātou. Me mafua ona ta whaaso ai ma whea fo i le pepa. O le talanga o mata upu atu tupu. Ia. Ma ai ai le taimi nei. O le tauala ia whaasoa, o le whaasoa fo i le mea o laewa aia. Facts, ma mea o lae mātauina i le taimi nei, i le soifuanga o Samoa i taimi nei, una o lea tupu i nei Samoa. Ia masana fo i olo tupu fo i atunu i fafo. Kiri ai la. O whapenalo whaanu mai ai. Ona o lea tupu i nei, ai mai se ona o lea mātou te sauwha i ngā nu. E awai a songa fua nu mo fono anu. Ia, ma le ai lau tele fo i mea nga i ete ato universite ma tilo i ei fo i lele sauwha i ngā tele unu. O lai tala noa i nai, o lai whai ei wha salanga. A lea fo i e tusia ma wha maumawina. E nisi fo i au tusi tala. Ia ma nisi fo i o tangata su nu mai tu ma lo peno whai atu. O le mana ia i o le pepana professor mo kentu i maleli whano. Na e tusi talo whai a inga ua ai e lango le tō wha. Tasi nā pepa o le ua tusia. O le si fo i pepa le tusi mai sa whata msalo whaafongo mai ia le talenga fo i le li whaipule, le whionga le li whaipule, le talenga ia tu ia pai. E iei fo i lana pepa na tusia, i ulu whatunga o suafa matai. Ma le awala ua whirifiri ei matai a ainga. Ma le awala ua ngai i ai le whaatinonga fo i tu maa ngā nu. I fo i se tasi o nu o Samoa a uruatu te alu tua. Ele ava maa ngalo. E tutua whangpia i rungo laulau ma whaile lātou whono. Whono i rungo laulau, tutua lātou whangpia ma whono. I le neitai au po. Nga whasiri atu la ia lea i lea fo i nei. I le se tasi fo i o tawari ta ua lea whiong. Ia ewa mai, o lātou teimi nei. Ia ava ona. Ia. E whai al whono mai inu pia. Atonu se suinga fo i le tilutilo ma le vaai. Ia atonu fo i le winga o tala. E ono manunu ai fo i le tō au. I le vāwhia ngai e onu umai tū mālo, wa o isi tangat. E tōru loa whāwhang pia. Ia, ua mawar tūlanga na, ua tau whio whingta. Ia e o le tilo ma le vaai lau tele fo i le tātou. Ua por kalame ma le tātou anganu. O le whaatinonga ina ia mamalu tū manganu o Samoa. Ai pe tūlanga na o mai tau wina te minei, pe anō whai atu. E le se tala wane ai la tala o loo whai, ona o mea o le tupu ma wa aia pia, i le te minei, o le aia ngā i pia i ai su e suenga ma tusinga. Ia ma le wha soa fo, i le tūlanga tau academics, ma le tūlanga fo i le tau au ngā, mō le wha soa atu i swinga i te minei, mō o ngā alom whanau le atu, no? Malo whaftai, tau rau sungal whau mai mo le taltalanga nei vaenga ia. Te lo fo ia le toa te lo tupulanga tala vau. Le lo whaafonga mai, ia e mese fo i tātou i e fia te le ino whanga whai tele, ia e tango fia le ava, ia mai e whai e fo i la le tulanga. Aru tu alaro na pokalame, langa taula puti mea sina lo ainga, ia ma loitu malo, pe ona e soifua e ai, ma e ola e ai, ia le afua e angai mai, e tawana e mātale vanga ia. Dokta, na mahe al tapo kalame i le tatala noa i le fue mal to i iai le fesilia se tasio i tangata la whaoa tupea. O matai uma e la aunga le to mal fue. E o le fesilia tangata nana e mai. O matai uma la e la po fai la aunga uma e la aunga i le to mal fue. Manai ale fesili. O le ifas fulu pasene o le angano. E li rifai tu langa whapena. E la unga le fue ma le to. Se i vanga nā nu umawhio anga iei lava la tau anga i whanua patino. Langa iei nu. Iei nu. E tala e langa el matua tala le whaatau. Turou whafo mai la fio anga o manono. O manono e langa mai le matua tala. E langa le tamari i le whaatau na la fo le tu la fali.
me la leo te fai atu ai o le iva 10% o le faasoa ma le iva 10% o le talanoaga iva 10% o le faiva o tulafale e launga i le fue ma le toto ona o le matafai o i patino lena a le tulafale ai se iwa ngana ai nuu pe o nuk tala atu e iai nuu e iai ana tau wanga i whanua e patino lava i ala tau wanga i whanua nana e le mwhai e ona la unga le fue ma le toto ona o ala tau anga i whanua e patino lava i ala tau mana la tau loto i whale pe o se tali atu le na e le fasili pe o natula i mai nei na ia la ngai ma le ia i o ta talanga le pokalame na fo ia vaenga na fo i lunga o penga te whailangi le tele o tu singa ia ma le wha ma lo fo ia nisol tatu watnu ta whai fia la langi o lo o mai la tu wha ma lo i lau sunga e mai se fo le pokalame na ala na utau i le fasili na po o whai launga uma e te tau ona launga i le fue ma to ai whaftai a te ono le whaafonga mai i a stamali i po o ai fo i le ona le fasili lea le o tari ma le fōma i le tatu fasili pe ona tu inatu lunga le tatu pokalame la sisi vaenga fi e mwhai ona whalau te le doktor a tona tāua fo i la le fasili si tamali i lea a tonu fo em fai fo ona fa asoa mai si tamali i po si fai launga fo i le na i le anga i whanua patino si o lato fo i a fio anga pe o va ai i le taiminei lo lato nuu o tu to i le malae se tu la fale pe va ai e le o fa anga ina se fue ma se to a tonu ina fo e maula fia ai se le tatari e tuai a tonu fo i le a fai o se anga i whanua patino la si o lato a fio anga i le launga se isi se to ma se fue o la tau la le na anga i whanua. E ao na tilo ma ba ai e fo ile a o le iwa se fulu pasene o tato nuu i le ba ai lau tele ma le tilo le tapor kalame a me se fo i o le whaaso atu ma le ba ai fo i tūlanga e peo na msi i e tato universite whaatinonga o alantou fo i su e suenga ma alantou wha maumongo. O le iwa se fulu pasene o nuu o le atu nuu alantou te wha ngai ina le fue man to ona o mea sina le na a le tato watu nuu e patino mo le whaiva o tu la whale. Whamai, e tapo kalame i se tasi o whafsili le sau. O whema fua mai ai ia le upu lea te tele ape senga ai tua le o. Tua le o. Whene tau whaatata le titi mai ai. O ngā uta o whale ata. E iai le vai e ta ua furu o sou. O ngā uta o vai maunga. E iai le vai e ta ua alawa. O alawa na o ulu o le vai le nai alawa. Le mafua i le upu le, o le tā whenga o alawa. Le e tā whenga mai mga lua e alu le si mga vai i whangari. Le mga vai na e alu i whangari i le tau nei o le vai o le ta whewheanga tau sala. A o le vai le sau mai uta i alawa sau alu ea mai tai o i vai singano. Le mafua i le upu le atunu. Tele a peseng o ye e a ulu tā whenga. E iai le vai na e tafe mai u tei fulu aso. O na sau leo, na manga lua leo le mga vai, mai fulu aso. Sau leo le isi vai, tafe le isi tua whaleata. Ai sau le isi vai tafe mai i vai moso. Ta whenga na o le vai na sau mai na i le pea ma le vai le sau mai vai moso. O na whetau i leo mga, o ina, i le tau nei o pesenga. O na whetau i lole inga o mga vai le na. O na alu lole o le mga vai na i taitisami. I le ta ule o. Le inga tai o vai moso anga i atu i vai toloa. O ina la le mafu ai le whaupunga lea. E te tele a pesenga ua pe o pesenga le tau nuu mai e ta whenga o vai mai furu a sou. Mai sau lea sai uta mai furu a sou mai vai le e sau mai uta i lea fo ine. Fianga. O na sau leo vaina e o mai to e whaatasi lei vaina i pesenga. I le ta ua nei o pesenga. O le taunu unga o vaina e whitau i pesenga. E taunu uanga i tai whaleata. I tai ina ele na le tau nei o le o. Le ala e mafua ele mua ngana na le atunu. Pe te telea i whea pesenga. E tua i le o. Pe o le mafua angana na o le alanga o le alanga upuli na po le mua ngana na le safa autu i aile le fontanga le o mea sina lona se fulu a Samoa pe on fatau te i universite o Samoa malo faaftai ia le ala umanino le tasi le vanga mo ina le manga ia ke lor kakalanga ni tai au le foi wa maua tuai ia le mafua anga
o lea foi upo le atunu ma fo ma upo le ala tunu e te tele a pesenga ai tu le o ia le ala we fa fonga mai wa manino fo ila ia wa ila ka ua kuskusi lalo le ma fu anga o me sa wai o me anga kaungu wai o le tau la na o le fa so ma tatalanga le o fa so mai sunga fo mai ia ona tataimi asi si vai ngai fa mai ele tapo kala me la sunga fo mai malanga fa lalo ia to tasi ale si fa so atu I vai e tono fa tu masanga e fo ile vai na ta fe mai ya ele le sa fa ele le sa afia finga fo inele na ngaloa ele fai tau ngā muri vai ngo to ele fetu ole apai ele le ngalo ni mon fa na we ngalo si ai ola pe mata wiso mantuala e amata tu ai I le vai fo ile sa mai mai tu ai atua le amata tu ai nu o faleata le vai le ma fu ai vai loa o vai usu vai nganga vai tele le la ile fa fonga mai fo il tamam tu ai le tama malolo manu malo le sunga ile fai fe au le sunga ile komesina le ngana le sunga ya vaiao reverend vaiao e te wati o ia le na sa fa ingoa ina fa sa me tisi le o vaiteli te min na fuai fa ingoa ya vai poto o sile tu le fionga le komesina le sunga ile tama fai fe au malolo ala me wa fa ingoa il fa sa ya vai poto e fa mai la tala o ina I vaiteli na poto o mai ai vai o fareata Yoi, vai la ia le pe ta te tala atu. I le tā ua o vai ei te tonu o le whalitua masanga. Le ana wha ai ngoa ilo e le whaiwhi au le ngoa o le whalisa o vai poto. Whai sa me tisi nei natu. Lolo wha whau mai fo i ai la tō lo wha benaona i le kalesia. O le tā ua na o vai ia ta tala noa i. Pifo na i le vai le ana wha au tu ele whono le mesina sa moa. Ona toi fo I mai le o le tā talanga. Ma le tā wha asua. I le manu lau ti ma le au tu o le tā wha asua le neva enga o le aso. I lo tātou atunu. Lea ua fola atu le fala. O lea ua wha atu le so ma leo e tawala atu le talanga. E pe ona iai. Le tūlanga lea o le tala o mea sina le atunu. Fola sia I malaya mea sina le atunu. Ona o le tāngo fia o le ava malos. Ia ma talai, ma wha aso ai. Ma aso ai ava e pe ona vai ti polo. Pe ona iai lea mau. Ia ma le tūlanga le na. Pe ona iai le wha aso ale ali I profesa ila na pepa ua wha ingoa ina. Tā lo whae a inga. Wa ai langa o le tō wha. Ia mare wha asoa lea ua wha autu I ai le pepa tā e mai atua. Po se utufiti mai a le pata. Tā lo whae I le tō wha a inga. O ta tala I pi inga saa. Ia na wha ta ilea mase leo le marue o le atunu. Ia wha manuia le atua I le ngatu I wha au mga ruenga o le nei aso. Mare wha I unga o le nei vai aso. Ia so suatu vai manu I puenga. Pe a fai foi bole tau tumari se fa soa le nei vaenga o le aso. Fale o le atua lo o tau finangalo. Ia manu te le ina fa sau sau o le nei vai aso. Manu te le ina le angatu o le atunu. I lava singa o whenga iai. So I fua mai unuia. Mo le atu lang wha te tere la wale sungal fo mai il tat pokalame ta talanga li ta yau. Le ala vai alu au kama ili markus kusinga o ngai a fo I mea fo o le li ta yau. Ia ua tā ua teli. No fuanga ma awala ai maise o vaenga te tau ona mātala I le tātou atunu. Whaaftai whaasoa. Whaaftai li whatu ai le ngata fo ilea ia bi ia le lii I le tō whāua watu I lausunga le fo mai. E tala ai le anga nuu o le tātou atunu. Ia anga leile atua I lausunga au whiangai tūte mga ruenga. Tūlanga al fo ilo toi e whaawawino o whiau mga ruenga li aso. Lo whangele tua maulu malosi ai maise. Ia mai fo I tō whā mai le lii. Ia wau tūte mo whaiwa le whilima I tono le tātou universitei I Samoa. Ina ia to tele lava niso I lantou ia maua le anganu o le tātou atunu. Mal wha mai moe, o le a tātou I whaidoa I vasa fau, le lofa ma le anga o le la tua, ai manu ia tele ia le niva iaso a lau sunga alfa mai. Manu ia fo I lava singa o le nei aso, whea ngai malau talenga, alofa tele atu. Whaaftai ia sei foia.